koraci gore. Zmija. Zmijo moja, nećeš ti. Lijep pozdrav svima i dobrodošli u još jednu epizodu Satovog izazova. Ovaj put ću pokušati pobijediti koristeći samo prvo oružje koje pronađem. Dakle, što god prvo pronašao, bio to pištolj, bio to crossbow, bila to neka normalna puška, to moram koristiti do ostatka meča, pa mislim sve dok ne pobjedim. Tako da, vjerojatno će biti puno pokušaja. Ok, ovi liko idu tamo, dobro. Znaš što, samo neko prvo oružje koje daju UMP. Ajde, UMP nije loš, odlično, idemo koristiti UMP. Svaka meni čast što sam to prvo pronašao. Jel imam extended? Imam extended, odlično. Tu čujem korake. Nećeš hakik Nuredini. Ne smijem ti ovu sačmaricu uzeti. Tu je još neko slijetao. Da vidimo. Ok, sad se malo bojim. Tomu se neko puca s druge strane. Nadam se da ne puca mene. Idem uzeti ovo. Level 1 sve imam, super. Neko je ovdje gore. Ajme, meni skoro me roknuo lik. Ovo nije dobro. Ovo nije nikako dobro. Nisam očekivao da će čekati ovdje dolje. Koji kemper, Ne mogu vjerati, sad ću crknut. Sad ću crknut, one. Ima meni šta je svašta imao. Daj mi samo healove. Ok, odlično. Moram se healat, pod hitno. Ovo nije dobro. Ovo nije dobro, čovječ. Zašto sam išao u Paradise? Sad moram odmah pobjeći iz Paradise-a. Ne. Daj si healam. Ok, ovo je postalo jako opasno, jako brzo. Ok, sva sreća povijem barem level 3 stvari. Sad di su ovi ostali likovi, ko zna. Nas di imam dovoljno metaka. Opala, ovo će mi treći, čujem to korake ovdje. Di je frajer? Tu je nije. Jako sam ga ishito. Tu negdje čeka 100% kempa. Vidim ga. Nećeš muslum krca. Hvala ti na healu. Opa, level 3. Level 3 stvari imamo. Još neko dolazi. Ovo nije dobro. Ovo nikako nije dobro. S koje strane dolazi? I tu je neko lijevo. Oho, ovo je samo trče tu. Vidim lika tamo gore. I ovo je ošo, vidi ga. To je to. Sve sam roknuo iz Paradise, ali ovo moguće. Pa ja ne mogu vjerovati. Cijeli Paradise sam roknuo. Kako je dobro. Pa znaš šta, nije čudo što je Shroud prije koristio MP stalno. Pa ovo oružje je zakon. Šta je ovo? Ovo je dobro započelo, čovječ. Da vidimo. Sad možemo u miru lootat, valjda. Barem se nadam. UMP još jedan, odlično. Uzet ću i njega. Znači ova puška apsolutno nema recoila. Znači ono 0. Sve level 3 jam. To je taj Paradise loot, Znači još ovih 0.45 metaka. Kakve još attachmente mogu na UMP staviti? Pa mislim da je ovo to ok za sad. Još za ovaj drugi. Ali metak imam koliko god hoću po glavu. 435 metaka. Vidimo kako stojimo sa zorom. Ba u sredini smo, chill čovječe. Oho, ok, ili ipak ne. Tam se neko roka. Da, neću quick drop. Hvala. Ok, odlično, idemo sad dalje. Oho, koraci. Dobro, to je bot. Ok, idemo se nabustat do kraja i idemo dalje onda. Ok, di ćemo? Idemo pobijediti sad ovo iz prve. Jel moguće da iz prve ovako dobro ide? Tamo vidim auto, ali mislim da mi trenutno ne treba. To tamo neki drop ide. Gdje to ide? U kojem smjeru? Nasad ide prema meni da će ga uhvatiti. Padni! Ako nisi već pao. Jel palo to već? Aha, vidim. To je tu blizu. Odlično, idemo. Iako će sad svi tu ići, ali nema veze. Idemo se klat, barem se probat klat. Ajme, to je tako blizu tu. Doslovno mi pred nosom palo, nisam ni primijetio. Ok, da uzmemo MP. Idemo sad u bitku. Zašto mi se povećao ping od jednom glovo? Znači bilo je 30, sad mi se povećalo na 80 skoro. Možda to znači da su neprijatelji u blizini. Da vidim, neprijatelji. Vidim lika. Ovaj je ubijen. Neko me s leđa došao. Neko je s bagem tu došao s leđa. Gdje je frajer? Tu je neko s bagem došao, šta? Gore negdje. Gdje je on? Gdje su on tu je. To je to. Ok, odlično, roknuo sam ovog lika s bagem. Vidimo šta si ti imao. Kalaš. Dark Gladiator set. Ovo je fora skin. Idemo se nahealat. Kako je ovaj UMP dobar, pa ja ne mogu vjerovati. Ajmo sad vidjeti što on je tamo lik imao. I protiv koga se on klao. Mislim da ja već imam tamo, ali nema veze. Uzet ću njegovu tavu. Još jedan drop pada. Sad idem vidjeti jel ovaj lik kojeg sam ubio, jel on možda uzeo već drop bio. Moram biti oprezan. Di sam njega ubio uopće? Tu negdje gore. Šta si ti imao? Military Vest level 3 koji je isto crko, ali dobro. Malo manje crko nego moj. Neko se tamo ispred mene roka. Znači Vesta mi je na rubu smrti. Tako da, bit će zeznuto. 11 ljudi, 10 sam i roknuo. Protiv kog sam on klao? Ovaj prvi kojeg sam ubio, to me zanima. Ok, znam da je tamo neko u onom smjeru pucao, ali ne vidim nikog. Tako da, ništa, samo čekamo. 8 ljudi još ostalo živi. Nadam se da tu iza mene nema nikog.
Barem ne bi trebalo biti. Da idemo, povlači li se tamo neko od zone, koliko vidim ne. Znači, vjerojatno je s iduće strane. Ali mislim, ne bojim se toliko još ove zone, jer imam healova mali milijun. Koraci gore. Zmija. Zmijo moja, nećeš ti. Zmijo moja, nećeš. Johnny Freaks. Kako se uzmijeo, čime vidio, je. Užas. Tu se neko još klao, da vidimo. Trebao sam ići vidjeti, možda ima Gillisut lik. Ali nema veze. Gotovo sad. I mora on meni s leđa doći, a? Ok, nadam se da više neće biti iznenađenja. Sad mi počinje srce kucat. Opet, znači uvijek u toj završnici. Tu su otvorena vrata. Moguće da se netko ovdje skriva. S leđa neko dolazi. Nećeš. Šta je ovaj ima lik? Šta je ovaj ima lik? Sve živo. Ajme meni. Otkud me ovaj sad roka? Ajde da se ja nabustam. Vidim ga. Mislim da je to on tamo. Da, to je on tamo, vidim ga. Neko mi je tu jako blizu. Moram kroz zonu ići. Ali nema veze, imam puno healova, tako da mi to ništa neće značit. Mislim da sam čuo to nekog dolje, moram biti oprezan. Taj lik je gore negdje i dosta sam ga sad isito. Ok. Aha, gore se puca. Ovdje sam se zezao s onim botom, sjećam se. Točno na ovoj tu lokaciji. Tu su negdje gore likuje. Aha. Idemo i roknut. Još malo ih je ostalo. Ti si mrtav. Koji je ovaj UMP klaonica je? Moram se ja sad uzmit. Neće ići drugačije. Šta si ti imao? Može sve ovo. Ok, aj se vi poubijajte međusobno, molim vas. Di onaj lik, ili to onaj što mi pucao, ne, to je bio drugi neki. Jo, što ne volim zmijeti, ali doslovno nemam izbora sad. Ok, lagano idemo u zonu. Di su likovi, pojma nemam. Vidim jedno gore. Aha, skakuće. Ima isti skin ko ja. Ok, moram ga držat na oku. Samo se gledamo šta je ovo. Gle ga zmijuri. Di drugi? Ajoj. Gdje bi mogao ovaj zadnji biti? Ovo je rad zmijica, čovječ. Aha. Neko je opalio. Idem zauzet high ground. Zašto se ne mogu popeti ovdje, je? Ok, da vidimo di je lik. Taj zadnji. Ajme, što ovo opasno. Gdje bi mogao biti lik? Dobro, s leđa mi valjda ne može doći. Bez veze sam bacio dim doslovno. Ajme, vidi zonu. Vidi zonu, Pff, super.
Zmije su gotovi! Pobjeda! Nema zmija, nema zmija, nema zmija, nema zmija, nema zmija, nema... GG.